KCTV, lawan Rashapi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ukurtong ke UDP da mau plang constituency uba bian kurba hak jingkren jung hak jingalang yalap election kabala long hak snong light jam ula khlei lagi kular balada ki pajba kin penjob yu bu long kumu MLA jong mau plang nalor ki wei pagi kampen roy ula kular bon penchna arpho tuli gi yeng baduk hak sisnam bat kataru nakatulop MLA jung light no ki wei pagi jingarap ki bau de ban poi shaki pajba nak MLA scheme ban ne ki wei pagi scheme akan ni kejingelang la don lang MLA jong mau plang uba Eugene Sonling do lambe ginong yalam snong baki nong kam jong ke UDP mau plang kumba meneng la yo bani slok kilong kemi katukat ne step kila yo yang kuno nya perkhat na mentakan di election ko menta mang adi uske visi ngadon ke jing sokit kli da menta kasno ngathai pa ba kitip kata ngalong kumno sno ngayat kumno piatip te ngada karpa kani kapor kumba kila yo mene kei kikam kiba nadu kapor ibadeng eskesun ilale bangkwai nomor blai da kapoburom i hakaju kapor mentang ipai kmat ci baba Eugene sistem tam ngathai ganum da jer kerteng ki eki ikam ilale pai ba no sosnong pinja sakhi pisia kam tam na jem nganum kren gui sno ngan kren chuan na jem kei bai baba Eugene ilale nam tak snong la jem ko kilong kemi kilong kupa ngada karpat ipisia ngilong kasnong pladon ki kristan sudah ngia duai man kamiet ngia kelak tiak ngia keladem hendri ngia perkharpat bingin yo kinong yalam ki bakut basuba hanga ngasim ya kani kakabu ba na kamtai baba Eugene ke pila le apo snong la jem ngatrai pila isong tho ko ki pai ba ngakti bakane kapor bomta kidon ki candidate ki balai lung ki thli yeng jong phi kula wan slok hi ki jong phi ringa ngakarpat nakale ngajonga ngakarpat jur baka ke bak bahatam na kabenta kabangi kumki kinong sosnong bangin sotho ho hagin ga juk bamenta khamboni ngi kwa ikas kim simet ngimya pe ya katai ngimya pe ya katai ki khon ki jonga ki khon jong phi ong ba de email pa jong phi di email pa jonga beli mai pia bi do kada ni pia ji di kino yalam ki ba da ka baburo mi kata nganam cer keteng katai kamadan football play i ki khor jong phi ki la kai man gasngi ka thi ka jaka sajjan ka bangidang sna menta hapo wa nyora kamtam kadong lum kentir kamtam kadong trasnong nganjer keteng snong rakwe ngam lamla banjer bang selesai kan halong gum kapak wa nyora kamde chu ka jaka sajan lasa kala bandai kapak wa nyora thi ngila banke ki jaka ki babiang ki tanam ko ki trasnong hapo dong kadong lajem kamtam ha blok bon to se ya kala thia kala dem ngada karpat jur to wala ki nang mi kmar ki lawan barung ki ying ki sem gujong pi ngada karpat ipisia ba pani alem kakti kamon ketika diam na kabenta ikan di dia jongi iba imadeng bion inyai dan kan namar iba Eugene ide i presiden jongka parti UDP hapo mau flang ngathai kamsim jing ba imadeng inyai dan kan iba Eugene man petelun ikikam nang sikman kum kipai no sosno ngada karpat ju yikinong la jembaro wan no mi ong yang banga kentho ya no ngate ngasim baik ya kata kajing songkit klik nam takasno dapia siam yang kajing bakla mga keren to yama ndai ya kabade to yisim kikun kikti kijong pikin ong kumno yang itela syahidin to ya perkhatlem nya numnya pendaranya ka parti UDP apa mau flang ngenya ai kajing chop mentai badeng bion bin yo biang ying jok nang bin yo pentelun ikikam ki pedang sa apa kasno jem ban nam ta ka mau flang konstitusi berkoi dah bubrong milang basnong sketisnong ne kidi khosnong baro kitib lut ya kata
wala da don ki sen samla kani kapor ki don ki samla ki bai lambak la sebagai skim ki ba Eugene la yang ila pentre posno ngakarpat bagi tu kilong yeng ki balada don ki samla ki bai lambak la subhaya ma biki waya tau ma ki don katukan ki samla ki bai lambak la wat num ya tau wiki ya ma biki ndre pin sayu ihi ya kai ka ba ibaba Eugene la tre bat lingba ibading biyon iba insai kuriya ka jingjob ka nek artarik haka arfunyo trik inda isonnya ka sya wajul ka bom bat lingba ka kamjung iba biyon inang petelon syakmat bat kasnong la jem hi kanang kieu hakil yang baro tenga karpat ka nek por knam kan film ka por ngada karpat sa chisin to se ikilong kemi kilong pa ngada karpat juri kentui ki jong ki khon ki ti ya sulok ha yang asem ka jong pi le se yo kadang kano nakaleng kasnong hakit gino-gino kiliang ke bangia trei to ya perkhat lem ngakarpat bahkan di kepor lese idon ki pamyo asngo bagi don ki asngo leng bagi ni kitong skor jing bersawa ngada karpat jur bakum unong sok snong mangadon ka jing song ki kle lese ladanga ngam yu i baba Eugene bi trekam ngaru ngala di pandai chesno ndai kadon ka jing song ki kle ram tai ba Eugene ba lingba i ba deng bi madeng biyon menta iban bertulun ni kakam da piasno banga la ngakren bakla kambot ongene to ya map ndre ngakar pajur nadu block 1 block 2 block 3 to ngin yalong sisur nginom pensapret nginom penerannya ke parti UDP ladang i peneran ngin peneran kini skim ke wilayo sakay ngin yo kabo gilong kumi mene ngin sa asa tunom yeng i skim mano pen mana skim ngin ngin jem ngin perkatio benyo i jing pos ni jungi gambaran senang football Melayu pun ilaka ki kun ki tik jong pi hatul ladang keren baklas buha mahap kaci ke kasajan menta stang si menta alai tayong yo ben sajno saj selah sajan ka pipiamon kadang lum kentir kadang blok 1 khamtam blok 1 blok 2 blok 3 terter ngakerpa lada pimya menjuri kata ngaru mersingan habu no mat pis ladapi menjur kerja lemnya. Terus ya kalah kamun kedeng, kalah tiak ledem. Long ile ya bapak lah bapak Eugene. Hai madeng bion ade yo kijing job inang petulunnya kakam. Kiskim gak prepare pengin yo. Kamaran football inang pentulun cakma. Next, hakabi kas ngingin penelong kita turnamen hapo ajam. Kiskim gak prepare, kisport gak prepare nginang yo. Kiskim gak prepare nginang yo. Nga karpajur kumnong sosnong ngadon gajing soki kle mar bangakit kia nama ta kasnong katau bar nga karpat na do blok 1 blok 2 blok 3 to se wanom ya pas tu bakla yo don re mono hoi to ngam kentaj iki kandidat bla orang ki yung jopi yo ki lambak lai yo pi ong bekas kim bel ai mangapa kamta nrito ya kata ngasutu ndai kasong pada api menta penyapet na pini khabrep nga karpat kata Joshua pangan siong ngakarpat jur sa isin pat ngan burom ya ke ba ibaba Eugene kum emelain sakren imadeng bijon kum kandidat in sakren kipasya din jong akin sakren ngakarpat sa isin pat kum nong sosnong ngadon gajing suki kli balai ba bubun yang matakin kinto kinong ba uske tripisi ula kren politik so plan re em mar bangadon gajing so ya kinong sosnong joksong lajem manut ben penpa mar bang ya visi kinong sosnong dan kami je PC beliau keren kum ni amat pis bang je PC kum kinong sosnong ngadon gajing so ki kli to kala tek kala dem wala ngalong kum ne ba kladon ki bawan bandrung hajik song jong pikum tater nei to menta kami hi mangin yo pos tang lais ngi sosi bar halamon de arpunyo terik kandei ka si ke bakut menta jong pi batin rai bat ha ka si ke bakut na ka benta ka parti UDP ngini ai ka jing kesan baro na peta kasnong jem bat ngini pentam khamtam ha kane ke balak chon ngiyo tang kum tu linginang pentam khambon kane ka jingren jonga kum uske tribisi kan kta ipisi kinong sosong berkhoi in pentam ki digabut layo ka election inang pen cross icho amata kane gabut tu imadeng bion in penyo ka jingjok ko bedon burom kasnong blok 1 blok 2 blok 3 bar kham tam tete te chua bangan song sai sin pat ngakan tu kilong kemilong pa ikon samla jong kasnong jem bar kho lokawai tong inya kelas tiak keladem mentah ikasngi mentah ikamit kadai kelas meeting jungi pola jem balase kinang don perki meeting kumla syai sisngi pi pinya don gajing songkit kli
namta kikam babha kiba nadu iba eskisun barkamtam hadu menta madeng bion pokamdu iba Pak Eugene. Kendiat haba kalau poi biang kapor election tang si ketian kinga tukren tang sepang iba dengsun. Kebangai lah de hadu kat menta ngadang sa kacing belut lang menta iba dengsun. Mar 4 dan ku mau haba ngapai si assembly haba ngapai gitu 4 dan. Ban ngajuang laki kasih ban lak ban bat kaput tim minister betong badeng. Badeng lah lek kasih lak lut mensu. Kini kiban mentaru hina pekini berapa bah kasih jongi 4 dan uwe ru balapan bat tim minister. Sudon ban penkenma hune ya kawe kejinya chokana. Nomor kapor kam don tang kendiat bangini keren. Bar kidong keren bar kidang bon sedian. Hakawe kapor ong hana don ken uta usuri bajelau ngoy. Kat kabayo uyale ban ngoy. Tenamar bau jelau ngoy palan ha kawe kapor ulayo ban kumbam ya kawe kesieng kabahe. Nubam kata kesieng kabahe umla ngoy ula cenang. Pe ulakhat yaki paralok gijo kat ki bayu kendo ban penklong ya kata kesieng remdan banga yo we paralok rumdan lecho we rumlong sukso rumlong susia rumlong sano rumlong ha ka bekut we kendo yo tring ulakarpan yo tring ban penklau ya kata kesieng kabadon hagaktian kajung u utang fring ulong ko ma suri jelangoy to ang yakaktian kajung pi uta usuri jelangoy ulaang yakaktian kajung u he shahe bat utring daga kemut kabanep ulaso sak syado pedot bat ulasei ya kata kasihin na rendang kejubu bat ulalai ngi kinong lajem ken kamtam kisamla ngilalong kumbalong une usuri jelangoy hagajing yade bagajing krang banyo ya kamadan bat ngilaya jenang hagajing yade bat kajing yo ya kamadan wan way melero ngile kerpan poi sono long tik kumalong uni suri jelangoy wan way MDC ngile keren poi sono ha kabakot hawai ba deng soni la job ya ka election ngila ila penyo ya kataika madan bat hadin ka jingklan no ka jongi ikon jongi ba Eugene ilade ban penti ban penmadan ya katai ka madan bat mentang ilalaj na ka jing ya na kata ka jing sakut lane ya kata ka jing sakut jo kasin haga jing day bat ka madan ban menta ngilayo ay ka madan ka bapura namar kajing traibor pa jong kini ke arngot sikpa sikor tingi kong kasinong lajem ken nginum klet syo ya kan kajing dia ka belajar kasinong lajengi ne pinang ya klet ne nginum la syo ban klet la noro namar wala di badeng ila klaro ngisno kumba ngiladu la ndai habengi keren iba Eugene yung kay ka ba ipa ila kular ngan pendep ya ka bat sisa ila pendep banga hakoy kapor habay kren bat hakatika meeting ka badon ha balong ha office jong ngala kren kandia di namar bayong ngamyale kan ka election namar habang perkhat ikikam kibakini ki angot kibalalaw ya kajing jenang madang ka jungki ngamsula bangkun bangalong iki bang keren ngalas ngulak kren ngalak kum keren
Terei ila batai, batai belotai, ila batai, ting ila yahun la kahun. Bat hagajing penbet kejong i, hagajing ilang kejong i. Ila yopan, ban penmenjur, ya iba beyond star beinlong ukan na diet hagajaka kejong i. Banu ukan ni diet hagajaka kejong i. Ban nama kata kumbang ijit, ya iba Eugene kum taru ngin bot ya iba beyond star hapo lajem kendian ngakwa ban keren ban batai pi ban yato pi haga jinge dei kumala ong do sherman jonga ni gajilang haga jinge dei bat kinomi kmat kasi jongi pina kini ki candidate baro kena kini ki party baro kibang i menta kade ngayo sneo bagadon kata kajing trang kapadenggi pajba ban yo chief minister napo rilom kasi jantia namar babarasi hakini kisnam menta labon kisnam shipau la thare latam kasan tingla yo daki minister garo sudah mdai bangi bisni ki namar hapo kastit hi uno ru umpiang hi tehanrei hapdeng jungi ki khasi jantia habangi lasu sha hagajing pe gejungki hakini ki khasan snam ladai hok hiken bangin yo no ya ki chief minister ki bandai nagani garilom khasi jongi te ngakwa ban penkan mai phi ki pat ba hagani ki por mata pe nagini ki party baro kenmau ngaku aban pen kenmau ipia kan kapor lada job ladawan ke TMC mo ladawan ke TMC lati kena chief minister undeyu karo ladawan ke TMC undehi na karo te ladawan ke NPP ro undehi na primitive undehi nang no nakaro te nakiway ki party ki bariat le empal long banyak keren hande ladap one ka UDP tengidon ki brio ki babit ban sim ya kane kakam ngakwa ban penkan mau pi menta uwe na pedeng kita kung gijong ba medba inget unjob jaga ni election na mairang teplayo iyo haga jingbat ke jongu kum speaker jong ka state ke jongi ubabit ubala ban sim ya kani kakam ban kwaro ban penkan mau ya pihak kan gapor ban nakaliang da UDP nakwa ban penkan mau ya pihak menta wei ubreu uba ila ban sim ya kani kakam klem pencingai ngakwa ban kedoi pi ya UCM jong ke district council ke bamenta ba Titos Khan pikan mau PI ke jing trei ke jong ban nado ba usim ya kan ka kam ken hadu menta klem dan bala ban pen klem yu te kan ni ka pen ba ha ka UDP don ki brio ki bala ban sim ya kan ka kam ka ba kia ka ba ka ken ka pareng ki ong ka hot seat kasuki ka bakloy haki UDP don kini kibriyo kiban sim ya kani kakam pikwa namar kata ban bau kasi bat ngidei ban pe ya ka party bat ka party kadai ka UDP menta kadai ka UDP menta balada kawan ban ya lam ya ka government lada kamyo majority ro Henry ki don ki brio ki babit haka kiwi ngin tempat ong reka kwa ban penkedo ya pihak kan kapor bahaka UDP lada pipet menta marepet pinyo i gini ki rangba ki badon burom ki badon keman ki badon ki kitiar ki bala ban bat ya kesuki kum chief minister jong ke Meghalaya hatong im Ngisnel sarong bangikwa ba
ka UDP kan bat kan nyalam ya ke government ha kan ni kawat ke pemerintah ngan situ ila dia Isyam jeng bah langin jet ya ke parti ne langin jet ya kandidat hendai kembangan suong ipi pejba ka parti ro kadon kam mentala khatsan snem ngila syak penyat bet hanu kuma ong meneri rang ba snong ngila syak penyat bet garu la khatsan snem menta andai keli menta sakat no ngin syak penyat kajubab hangi ka pi pejba lai pu arsit nidon hapo ka rilom kasih jantia lai punrev sorry te aku sausit pada desari garu te menta lai pun reusit kamot nidon ke majority henry balai kini lai pun reusit jong ka rilom kasih jantia hels jongi nyemla ban sei uta chief minister badai jong ka rilom jantia khas jongi kapun pa kum do hoi ngam kendo ya ke konstituensi Moplang nomor balai nga ai ngo ye pi la bo ke jisani asisha ha keseng UDP ke belong keseng rilum keseng ke bala sut bala syur na benta ban yada yangi kiri ulum kasih bat jantia Henry patba ngano nga ye pi smobha nang yai kirsyan kaseng UDP kadang kam shibon kajingirap kejong pi namar banseng ya ke gomen balong kata ke nong yalam jong gomen ngidon kam shibon kisip ngimla kembaong pareng we can't afford to lose one seat which already exists ngimla bandu ya seat kepada don lupa ngidon kam banyo kambon teli pi ba pinapet ginu no kisang rulom kadai kasang hidupi badai kasang rulom ke babon kita kasih kemudian cengkerman bakin ong kila bensai uta chief minister tie patba nga balai nga ong kata pi gidan kidau ru pendapat hagilian development kibahe kibon kibalai kiher sagaro piang ke medical college kemudian nabenta jong baro kali sagaru penong noi ka studium kababro ki basna tagar kom kabalong kom ka jok kabamenta kali sagaru pinakali bro garo wai ta nong le kai bala pa ha bangla te porok khat kumabla mi kita ka nam ka buram ta ka state ladon wai omdon te balai kan gimle shwa ya kete kablang dap menta kablang napok capital imla kamla ya kata kira lut seta nda ome kata apne spek ya kene kecing ki menta ba ong ki garula shubo menta shulang kata kecing ya pek laseng sedaka do ko we ke state hapan sut hapan pek saki borders lada kisadan saki kaput kiban hajan bangi pipai menta siapa wak kaji don bon ki ai pipai mentas pa berniat don bon ki ai pinapai mentas di kitan nang stan sigi kitan salang don bon ki ai te menta ngadong e pipat ba shubo la kumdo ka te ke central government ko ong tongin ai no ka gorolan ye pi ondan pure ka jeng jet pan hap churak ti kmaladap ja gene te sano kalawai gri khasi chantia ke jongi namar kata pat ba ngadong ai pi ngidon kam ila ka jong keseng la ka jong ke parti kabadai kaba seng hakata kalawai banpet ya gari bagajak penre jongi khasi jentia namar kata no pi pat ba pihak don kam shwa finlet bantap buat pihak don kam banjit ya keseng lu kumju te balai pre ngadong ai pi pat ba kamtam ye minta ngiwan ra ya iba bion kurba hoi ngaru sibat mensuag mahabor ba Eugene yong ba inom yang syuk ngadang susi bat mata dan ya sebelum sinang ki ong na bun ki bat yong benda yang ba Eugene te dan ai kan basu bang jok be kadang ki susi dai kadang ki susi enrai kamar ong pat bade
padba kalau kumni ngai nguru ya kinong yalam ya kajing start kinong yalam jong kaseng UDP jong mau plang konstituensi baki yai up hot bang atai bilang ke susi itu ba hadin baba izin la benar penumian show election kaslam menginsai untuk kandidat dai kibon wadang kidan kibon anda bagi UDP anda po mau plang konstitusi anda kimyo kandidat Tama mana si orang kata betul pada kibon pan. Henry kini kinong ilam jok saya UDP kiai up nomor kidan kam yu tahu beliau. Uba kiikop ula ban ra eta kalingkor. Ban yasa apa ka assembly. Tengah dan nak politics lingba kajingja ka solusi akayang assembly jongi. Henry ngam pajudan interest apa ka politics. Maka interest jonga kaya hakway. Henry lingba kajing don jonga hakani ka politics hakani ka sistem. Ngalai isya kedar halor kajing mentoy bandan apa politics. Habay day bak imlang kasalam. Kumbang yui ya kijingja kibala susi kibala hakini kisnem kibala ayan. Hakijing ki paper apa kisrok hakilinti singkin. Hakijing ki apreng ki seng balang ki paper kapasusi kalong ba anda ngila bakla haka jingjit jongi nong mikmat nyap ilet hasurok penyedawa ya kahok ke jongi ladangi jit inong mikmat bubian ngatrai nyindon kam bandan kita kijing ki apo surok kajing saat kumbang ikan borobor kada kajing saat ente po darbar tawan bat limba kajing don nang tei daki nong mikmat kibla don na kajing pro kajabing kajing sempang baduna tam kajing nang kajing start makabakong san kaban syakri yung pagba tangi kum ka party hadin bat ngar kum ju hadin ba kaladon kajing sokya hakata kajing bompat yo yu kandidat ilapan ki application bat haswa kata kaladon kajing keren jonga baru menteri baru presiden orang pak jangka parti halor kapan ai shu ai bin ka tiket yo wei orang pak badan nak pok parti ke jangi Henry ila oinga to pin ai ka jingkersan dengan dengi ai tiket yo ni orang pak de orang pak badan nak parti la kata kat ni snem loong ya presiden orang pak nak baburom ya pi baburom yu orang pak ru nganum la ban kersan ya uta orang pak kawai kalong ba ngaku musom lah ngamun la ban menjur lang ba borok kisam lah apa kejala jongi khamtam akajat benre jongi mi pai khmat shakinong ki nong mi khmat bakin long shisha kita kirang ba lane kilong kme tibangi la ban pai ki da kajing sorong amar kila ban wan ra kajing kala bedan nak kajing start kajing sempang torong ba pat bapli tungkop ya kita ki kendon kabang hanga kumusam la ngapai kemat sono mikmat anda kelawan ki application anda kelami saka application lagi badan beyond start kurba anda ngila isyong lai perkat ngila yok shisha u candidate u bakin sai nyim syam la kerki banwat yung nong yung tau kertong jongi kandidat jongi hendai ngiyai up par anda kapor kelawan ngiyai yo shisha ubabit ubabian ubala ban kit ubala ban ba par khamtam kumangilai keren sekman kumlaong ba William ru tang na banta konstitusi jongi hendai na banta ka jelahi jongi brokawai kumbakalong banta asan pawai snem ngilai yo ya kani ka jelahi jongi hendai dang bon ba kejing deko haman la ki department tengi dan kam kirang ba ki bla ayat hakam syakri ki pat ba haki department ba paper hakano kam ka paper ki bla don ya kata sandur perkat namenta kalawai ka pernai ba andangi kumangi ka parti kam to men ane konstituensi ki jongi
ngasau ngilayo shisha uta ureu perkat ta ureu ramba belak benkit ya kan ikalingkor jom kajat benriu pat kamtam ka jingjenjar ka jongi kum ka jela ta bangi paik madu borok koi syagani ka parti UDP kani ka parti kadang ka jing angnut bat kadang ka tham anda kiyo ya ka bor kintrai halor kanong rem makin wara ya ka jing kala blay kum ka parti riulom ni paik mat sa parti UDP ka parti UDP kam shim la kun yang election tang bancudan bentah ka shim ya kini election ba anda ka job kala benwara ajing kala blay nga ong ya kata ni dan south li ki parti riulom ki banyak kun ha kini election ka PDF HSPDP VPP bat ke UDP habengi paik mat sa PDF hau arjar kat pra ki yo sawut ki male haswa kini election kisah sang arngut kila liesno kila penyeso no baka parti NPP habengi pai syaka HSPDP kidan arngut hau arjar kat pra menta kim dan show wei la poi NPP wei la dan bangi habengi pai syaka VPP kana dik parti batmai ki udan wei MLA iba adalbat iba arung syaki na khnam habengi pai pat UDP ka UDP kadan ndremut hau arjar kat prangut hau arjar akwai bat khatlai ngut haswa kani ke election blame ong syakani ke parti ni diban ai kajing kersyang kejungi lada pikwa menwara kajing kala pidan kam kumlakran mena ke majority bat kumno pila banyak majority lada pidan ki candidate habengi pai syaka parti TMC kadai ka parti bedang surung hakani ka jela jungi wala kadai ka parti bedang surung ru kadang adu sanpau pra ngut ki candidate dengan bakla habengi pai syaka BJP ru karung kadang adu andre pongut ki candidate habengi pai ka kongres ru andre pong habengi pai syaka NPP kadang sanpun nyau habengi pai syaka UDP 47 os sapun re dengan bakla habengi pai ki wei ki parti ru lompat mangas ong ki shushim benta dapat burom ki prangut kawengut bat ka prangut namun kemdon ke jing benta deki kwa shisha benwara ka jing kala kemut ki habu ki kertong banyak kun banyo yang majority lada kimi tang masyuan ra ya ka sarkar ka jing ka ultimatum ko jongki ka ambition ko jongki kada itang bagian sidon hapo ka sarkar ban senrop ya ka sarkar kata mut banwara kata jingkala ko gaji anur ka parti tengah terakin numla kum ka parti tapi dan ka thong pilihan bu ki candidate banyak kun banyak ka majority ta bagi pas ka parti riulom ka UDP kayang halor kata kalong rem maka jing anur kalong anda ki paiba ki pen ko bore ka ni ka parti nila banyo ya kata jingkala ba barok ni angnor habangi pai su menteri rang ba habangi pai jing joga jai benreu habangi pai sa jing joga jelai barok awai kadai kani ka parti pementa barok ki pai kmat kani ka parti ha ke jing pet jong ki analyst by day bak election ba pair ki jong ba kani ka parti ke ba ki khot aktin pharang ki ong ka kingmaker ki ba penlong sia mi ki wai re ha kani kinti kani ka parti kam dai tang shabi jo ka sarkar kan dai ka parti ka banyalam ya kani ka sarkar kata kala ban urlong lada ngi kum ka pajba kam tam ka jaj benreu ni nyateli ngi kum ka jaj benreu ni la duna plat ha ka jinga teli ni la bon ki ba mi na ka parti kam tam ki parti rulom ki mi ki aseng tang ban yo ya ka bor tang ban yo ban long unong yalam hendai ka jinglong jong unong yalam teng umde bendan khmat udi bendan sedien ru ta kata ka bokong san bangi kum gajat benreu ngi di basuthu arangi atli arangi yala banyalong kawai ngatrai ka jing ka jongi kanum slam manja tengah yang angne harikat ka jinglong kum presiden
ngadon hasenda jongi badeng bion sar kurba bangalai ke parti bangalai ke konstituensi hendai ke jingnang ke start ke jonga ke jing input ke jonga habai dei bakam roy kampar kai long lang pati mai ila don hakata ke experience kumbaga ong ngarang la banduna mai ila don experience habai tray ma lai post nentam ta mangaru kumusamla ngai i bangila yo urang ba abit bangaru ngandang la ban yo ka cikai ning ba ka jong i bangandang la ban pinbit ila diru lada ka poi ka puar tengah kermen ba mapi ki pat ba kamtam na kani ka snong majam era pidan hang ne ka jingalang ada pi asngau kini tinghung ada pimyo asngau ru akarpa e pi ki bidan hang ne man sapriang ya khubor ya selok bagi para majan marpa ai yaki halor kita kimat abangi dayben vote you know me kimat day bangin vote na kajing shit hendrai mangiru gajat mere midan kabenta kabakrau habaya day bat kajing vote you know me kimat no kanlong kalawai kajungi kasyong haka atpunyo trik no ngi penan kam ya ka tanga kerpa ipi iwai pa iwai present jangka parti hangne ai gaji kersian ke jongpi ngadon gaji shania how new candidate ke jongi ngadon gaji shania kabas kem marula don shisha kiterpeng kibas kem kibala ban kit ban ba ya kalingkor ke jongi baro tengah konstituensi ke jongi hendrai haga jelai baro kawai tengah kerpat rit ipi iwai pa iwai nado kilong keme kilong kepa kamtam kisamla kuma pila ai ka jikirsian yaipa yanga hakani ka by election ailam ka jikirsian ka jongpi yai badeng bion hakani ka arpunyo terik but ai kani ka jikirsian ka jongpi na kani kisnom kanlong kan jingno senyang na ka shispa life kundai tili kisnom ka badan hani konstituensi ka jongi but arterik ngenlong ka wei ka konstituensi ka banno senyang syakani ka parti habangin yo kalat menyalam ya kan ke sorkar arja arpolai tetang kita kintian kublai shibon ya kapor ke jongpi kublai shibon ya skor ke jongpi ta pasyau lem siki perlok perjor marjan marpa halor kini kimat na tharai anda klai aso sa kajingkren na i candidate i jongi na tharai ka mensim ke jongpi ru kan seno shi kiba la ibet yang berlong uta ukur tong panmi pli harga najaka jawa jujin ibala kuntimut benar nilai isu election ajar apply ngaru nadon dokumen ba iru idon rekat banga bangina petrulang ya kam ke ba i ila pajak syaga सरकार मिखालिया बात सरकार इंडिया गमजो गन्याय बोडिन या की बा किने गिरी रंगबा कुई बा एसके सुन बंगवा जबले बट बाबा जुजिन गमजो किलाइले कुमनो परवरा या रोय के पार ha ka mau phlang sasi brokwe om tang taru nakaleng jangaru ngan persang berwara susu kikam berwara ya roy gapar hamo phlang sasi brokwe khnang ba kipa jang sosno nyen kathan yang mau phlang sasi kin yo ya kata kin roy kin par khe ge bile kin khi im kinyo nong kege bitre kimat bagosan kibanga ngadon khamat de banle nam tau pai na chen nong de moklan kursi gede ban yarap khamtam lele ya kam perkintiu ya pule puthi panyo dora ki jaga pule babet babiang na pinyarangkat bor bar kiwe ki school ki private school de hasilong bat highway ki jagaru kanu kanlong kajing mentoy dang yo berdora kita jing hikai jaga hikai bebet bebiang om tangki general studies enrai baryo ru kita gi ong bi professional studies ban ai training ikana samla lele
kumno begenyo mensengi kam na jong kaweru ngai babon na kikena kimyo kam yo jam mar kimdon kata ka skill training bagi dai banyo banja darap ki kumno ban sengi kam na jong Shushu om tang kajing hikai bikin nanggon seng kam na jong henrek dan kam kajing yarap bro na ka liang jong kibang iban ai ki kata ka jing yarap hai kam funding pat bakin la banyak kerja na jong perlu digiyo hatam lele kita ki subsidi na sarkar kenang ba kenam khiatan bagi sil ikilun apa gitre pentre kam na jong Ngairu, babon pa na sosnong jong maplang si kita ing rap. Balong kibulom. Dapen biang ka jabab kedi jong i pa na sosnong baro. Henry, kino rap. Kimyo irta ka jingrap ng sarkar. Kidan kam jingrap bon hikap kum ki subsidi dawai mulo sebo ki dawai kenyang isambay pat khamtam lelai ru kidan kam kata subsidi penyo bantit yaki mesin lor lingkha namar ba kan pensuk yaki lagayo pembenegam di mesin bandor lingkha pi tep hi berda kane ka juk pensuk kanu kan yarap yewei pawei no rap lagayo penyerap yu hagita kikhap sakawai ru ngai Peginorap, hakapor gilidi kimarap jong ki, siya kanyot kador, ha kinong tit, hati hayo, yodo kamtam lelay. Kani berikatnya, nambar kamdon tak kendon, bante lakam, kita kinong tit, bagi tit kita marap. Kata ngarbot, kendon bagi kot katin pareng, MSP, minimum supporting price. Abot kador kaberitam kaba unong tit ula bantit na unong rep kum kan duksa peni kan ba patai bikin dia ada sarkar kabo kador jong ukubi sikilo de bantit sau voting ka unong tit unong la bantit hakador bedunai kata ula bantit sapui supporting ka henry ula bantit hakador Life Honda nyo kenai piar kumjo. Kita keng hajirap badai menyerap iwei pawei unong rep kenang po unkiu hakam jo. Malaya serum seneng jong state bafer jong India. Ngi iba kum jata isri Punjab state Punjab pidong dong rep kiril spa nemar piyo kata nyerap na sarkar. Henry sosi bahang ni po state jongi kum kata jingrap kumdon. Hai kam mangayat serum seneng mangayat kemu officer panit sorbe ban sam boarding. Saulek keleng-keleng yang state. Ngidang pun kisnong. Kiba ompat yo boarding. Kidang sa kum tu hoduk kini sngi. Henry kadon ke jingkerman. Pakane ka scheme kan poi biang state Jongi broke away. Madang mesin snem limba kajing tresiton office jongi nang tei kasorkan India kala sanction. Panpin susu kisam jing sam boarding akiba arjan terus pak tam ki snong. Iba hempyo yo la jadu kini sngi. Iba kidorka panpin klan susu ki liang ban sam boarding. Parkumjuru kajing sam boarding ya kilong yang beduk kasorkar India kelapat ha abiang ya kami khalia pan sedang biang yata project sam boarding kilong yang beduk shu kumu officer batrai menshwa misel akan mau babon kilong yang kimyo pan kimla bansir ya kebelat kejengki namar ba kakhia namar bor ki yang beduk kiyo kebok ka light sibol Kiyo ay kata teng ru kimla bansir belat. Hendai kadon kalenti. Kumno menyerap beki. Padon do kalenti ru pan ai.
Ya ka belat kita gilong yeng beduk. Bamla pan se belat. Keba kata kiyo pan wen aye ki kata kamut. Kata ki perun kam keba sispa unit kap ka boarding. Yaki la banjai eiru. Tipai ba ngaso kata awe ka pang. Bangila nyarap kirang li gijuki. Kadang-kadang jangaru ngaso ba kadon kalap nyerap biki kalap ki kipai ba jam pi ni resnong jam plang sisiru pi ai kata kabor balong nang mikmat banyasai mentau wei pe wei ulong yeng beduk kena makiru kenyo yo im sukenjai halayeng kenam kia padhap sir kata boarding shu habakaya syar hirum seneng ni ibon kilong yeng kisah hajing dok kemla ban repair ki la jong kemyo aru ya ka skim bayarap na sarkar kem taki skim samtin namar bakatin hi ka kamla pendah mal lagi ye ta skim samtin amla pendah yaman lagi ye namar labun ek snong upai nang snong hamba plang si labun menta te dalam jangaru ngi badon kelenti banyarap ki wei puwei Kuki skim PMAY ru banyarap masna yeng beduk. Ini dika pang banga ngayi bagalong kelingkor bakhia kaba onkit namta kajongki ileng yeng beduk. Kade kijing bakhia ha kelingkor yo nong mi khmat haba pet yo kumta gilong yeng. Naladeru apa hasuawan song thait Layo bun kini ke offer, kijing terwa. The company fair, menteri berki. Henry, kentat kita baro namar makwa. Banyarap, jauh pat hasil lejong, upat jong lejong, jong maplang sensi. Nakwa ban kintiu. Ya kayo hakot. Jong mai pat jong jong kani kathan, maplang sensi bat kestir di baro gawai. Banyarap, penwara. Ki polisi befair. Iban yarap, panwara ikaroi kapar ke state, pat kumjuru. Pan penkelai ki polisi, ki balong ki mau jing thot, panwara ikaroi kapar. Banwara susu kejing mentoy. Ya ki nong song, jong ka state ki bro away. Ki polisi befair ki dan kam panwara state. Kenang bapa jong ka state ru. Unyo yang kajing yarap na kita polisi. Anda tu ipi berasal hat mau mana nak kam ya pensiun menta hayi ngasem ngelabiang ikun ngelabiang lok ngelabiang kita kam kajam ai ya pensiun Henry ngamhun masyusong tiat hai la yeng pat pat uparajat prasna perdo prasnam dangsa hajing duk nakaliang jangan nakwa ban no ban pasyap ya kay bangala siya kara imlang sablang kenang ba ngiru nginyeroy parado prasna kunyeroy wala ngadon ru katalak lang apoy sa thong jingjob balong numi khmat kata kalat kalong bangan yarap yigilong yeng baduk Wadang tulok do jong ru dan pinsna arpau teligi yeng ha sisnem nam ta gilong yeng baduk ni baduk tam bat cispa teli ha kisan snem tai kata kajing chania ke pai ba be ai ha ka tingjok kata ka tingjok khnang ba nganyo penur long ya kita kajing temu ku jong nam ta gilong yeng baduk Tai sobha nakarpar biang sisisin kata kajing job janga berkumjuru ba ka parti DP ganyo kajing job nang ba kajing job kamdai ta jongi kandai ya ta jong phi ru kumju ba kajing mentoi ru kandai ta jong phi to ai kata kajing kersan jong phi kena baganyo pansinsya binyo ya kata ka sarkar UDP ban klit
Pensensiar jalan berkhalia kini ke pemerintah ajar arpura itu ajar arpura. Kenang bengenyo longjong uci minister ubadai ukasi uparado perasnam. Matang uparado perasnam hi utip yang khia kasion jong uparado perasnam. Tai kita jingar syang jong pi ngarbatit biang sajisen. Kenang ba ngiru ipara kasi parado perasnam. In khi im rasong. In khi rasong masisen. Bengenyo rakam kajam lejong. Inyo biang takabha. Kajongi, penyo kam yo jam kampam lele ki khana samla ibaye ang not ya kata ka jingaram sarkar bikin yo kam yo jam bikin yang hal kajong khajat so bukan song ya kerpat je piwe pa ar punyo trik si sabut jid bet tang yok simbol GDP kapat ka simbol jong bom simbol jong bom ay bukan sawa haga arpat arterikpat genjo ya kajingjo pedun gurom bat ka parti riulum ka parti GDP kan KE biang sasisin